Gave me the fault to get the Corcaigh Kingspan Breffni and show on the Hallman agus Kingspan Breffni mar hugtar up inish agus Shitcliffe Roinn dos Tráchtaire Babhta Schachten Babhta Dere kon the Hallman and then not to the tie Herke in shows by impact the egg is show bided did it only ma Breffni came walks in show and show Taru Ewan on the Domhnaigh Wayne and Cliffy Shaw on the Rate to the on Barry Cassidy Session on what's ahead rating across the agus Paul Fallon that's going to do the best on shoot the finish to Lumen Kulish in Lumos ahead Barry Cassidy in show agus to make even for the best Lumen Kulish heart Lumen Kulish Anjanish on the veil of Hassanish, but only low story look at should the Lion there is to the Hassa in Shaw Nish. It's a goal to Gabby O'Rourke in the long hole, Niall Cavan and Cavan, Brian O'Connell in the long hole, agus Keane Riley, I can see if it can. And the Yahoo here, agus Cohap Denise and Yahin and Yahoo shop, Warren Faulkner, Cavan, Ciarán Brady, Shea, agus Shea Luke Portugal, I can see if it is shot. Lauren the Barket, the Smiths, James Smith, agus in the end of the show, Gerard Smith, agus the Yahoo, well, Neil Ryan O'Neill, Gimmert, as the hard show. Took Ryan Domhnaigh, take the Yurster and Ishka Major Bay Sean McAvoy basis to Honda Ryan Domhnaigh, took Roinn, Barry Donnelly in the hot slot, Agus Far Ella, Oisin McKiernan Nach, Oisin Kiernan Nach, Willie Gimmert, all shoot for Darren McMeety. Lína lán hasach Keane Madden a caiid Steve Gareth McKiernan a lán hasach agus Cormac O'Reilly a caiid gansi Ivid a cú Dieg tá túscin leis a glufa dúna me fud an Corcaigh bed a second inis agus a seochagan sa gúl tamí a Martin an lína lán chúl Sean Brady Daniel O'Mahony sinna an captain agus Shanson seo ag chun de cháhain in the gate field agus bhaid an tú the move. Neil Lorden can gan see if it can go Hercup and Yahoo here up Brian Diskin a Coig Rory Maguire can gan see if it Shea agus Matty Taylor can gan see if it Shark Ian Maguire atá a Lauren the Park agus in the list Colum O'Callaghan Nalina as the Tussie Paul Welcher de Owen McSweeney in the hot slot agus Sean McDonald can see if it go Yeg agus an Chinnin a long hustle at Akabon Jonola Mark Cronin a Brian Hurley Cardiac agus Chris Oak Jones a Ivid Coo Dieg sin agus Napoli Naru Shochagan Kirk Edinunsi was Logadim Lorna Park had Lorna Park Stefan Chuckin Long and Tussach Tashieg Hurley Tasha a Castle Tasha Geron score all bullets a hard like Hurley and Conscious a Castle Bullet Cheap Ball of the had its last on the case
gun chlufa in seo agus í fáte ag fearthchus Brian Hurley agus Itson cholína bháin chun cín agus an cáin takeí hééis núméid agus cóg second déag an nó mar sin. Chétí ceach go chulbáid tóí go skipisna Gabby O'Rourke, builteach a Gabby O'Rourke in seo chuní an madan sin cín raidne tá sé sáinní gíar hiocht amach na sin díorthn tá sé dhéag go fáil a cín tíir gáil inéana tugann sé pasúas an teach sí fáte istin sin cín madan siar agus cín madan leis gáin sin steas a spás an teach go dtí cín Riley tá chuníiad cín Riley a taisiil cín Riley a builteisteach dí farú livid a bhí séan agus sinne Sean McAvoy atá isteann sin agus cíntear a bíocht a isteach mar tá sin gomá ag chundé churca agus Ian Maguire a tína gomáin sin an lálar a tíhile go fáil seanspóidir beidir fósa i gámal builteach dí Garrett McKiernan machchain se an lána páirc dí James Smith. James Smith trasna go dtí chun rudí Jared Smith, seansig Jared Smith díiste gon stúa mór tá cíntear ab ní réana sásta í bhla builte go háir agus builte go chuí ag mar a tháinig isteach agus sinna an Tara McQueen the fórde erchol scór an seo hééis anméid agus bhíos an 2 second pointe an tíim. Ciceach letógal ag coolbáid a churca sinna Michael Martin réití leon cánseo thuirt go chuna cínt má tá aine éireach ní léana ríthe lá fós sa bhí sin cai se fannach go beidirí bhfuil amach díireach go lár na páirce sin go díireach tá se galíana. Builteach ag go heanláir na páirce a tíhile go fád bistin nuas báte leis an seo Corcaigh agus Owen McSweeney tá an scríníthir goteach go tíáil agus is kictíhní natá go chun na chámáin bhfuilte tras na páirce tá an cáin sin go te mú agus seo chuganis Mark Cronin go Corcaigh bhfuilte so ige isisiú de pasachta sé slacín sin bhfuil fáiltíonnta ar a bhar a dahad slát ní de an réiteir bhfuilte ste spás an tegadí Ian Maguire ag díiste go dtí Hurley teach amachta si ag Brian Hurley Chancing i beidir maidin is casa tá fáiltíonnta a chancing i bhfuil go háart a si chuna múig is stoilm go bhfuil ach bhí fáiltíonnta agus a bhí sin is cigsíir tá steachán go Corcaigh bhí fáil ní léon dá nar a fáiltíonnta Brian Hurley. Gáil eiste cin bháin Brian Domhnaigh tú go rinne na bheiste inát Brian O'Neill ní héta an ach a farú livid fí sé sinna Sean McAvoy le gan cansaí i bhid fí sa sé. Cigsíir Mark Cronin a thugus í seo a go Corcaigh Ciarán Corcaigh chulchan cín Díad chuid Steve Éidir déag buinte go háard go crain agus sin agus bhfuil na cuairtúirí cúlín chun cín náid dó capsúd náid híon ag chun dé chábhain agus i chiceamach le bula go skipaí ní sé skipaí mar tá sé intináí agus é réití le an cáinse beidir a bhla fáda se Gabby O'Rourke agus céan geíonna se leis gáin se tá i sreoáí ige chun sé tíb seo go fácinn tíh seaán atá ag James Smith a pass tras na páirú tá sí an náda gúmsíach a tílíní go hota sí chuníiste ag fáachtar agus seo chugann is páir fáachtar roiil chun cín beidir bhfuil seans ag go siúd buinte áil ní bhacann se leis chur betúirtain is go dtí Garrett Smith is te sa gúine amach agus a cáinse beidir go cín medan amachchan sin go dtí Barry Donnelly go siar is go dtí le cholí láir sinna Ciarán Brady a bula sin go dtí Garrett McKiernan a gáilisteach se an níoride áil bhilta sí builteisteach sa spásin sin bit Garrett Smith atá fáil bhfuilte Garrett Smith núna sin agus í fáilte Darren McVitie gáilisteach McVitie a bula tras na útán seání se go dtí Garrett McKiernan tras na bhfuidir bháin eile go dtí Ciarán Brady isteach bhfuidir bháin eilenis go leor pasa Luke Fortune bhfuilte go háard bhfuil cáin sin a sí bhaile mú agus Garrett McKiernan a bhfuil Domhnaigh agus in cáin sin chuid mú ag Garrett McKiernan agus fanal cuasaí mar atá. Ciceamach eile agus Míl Martin réití leon cáinse ó bhfuil amach nua bráistin seanstal nuas bheith lán agus daoine na seaasta a dtíhile gon fáil cumach céan go na chlufa seo rinne dó an clufi deidir sa rin seo go leor a brehead cén tar a bheits na clufií eile agus sníomh tróna beidir mairí léana níomh go
Tomás Luke Fortune Cavan agus in year ag Barry Donnelly gal chun cín nún seo a chun sin cáinte gotí Sean McAvoy sin bell cadína sé mach chun sé an cáinte be Garrett nó Kieran tá mún sin sé gotí a chum lá na park trasla gotí Pádraig Faulkner a chun cín tá sé an anscóráil a héin búilte go hísbeil búilte go deas spás in sin gin ríimiiste Cormac O'Reilly búilte Crystal Chúla Cormac O'Reilly can nach chun de mé chó in sin bú chance a chóní tá sí sáhfuil teach beidir go bhfuil ní scóras búilte go há agus an cáile Sean McAvoy sin had international an chundort hín sin nach a héile a chuúlaí a churcu go máilethe i le na gartaúir tób agus in istá na fórnéir hólscóra áchúlí na tíomh sin méid go lé caite san a glufa inseo seo chugann cúlbáine. Mícheál Lé Martin réití le héáin seo bhfuil amach Mícheál Lé Martin cuatú duine cínt le pass húr nún go dtíon tí hálainse leis sin gáin sin bristin nuasan sin fáte sin seo i gámán na ríis James Smith sáinní builte séir go ní Garrett Smith a bhil chun cíine bhfuil fáiltínta níla déna réitú is nóilm gorá an réitú in seotáilí chuid i Garrett McKiernan Sheer gotí a leachúlaí lád Ciarán Brady go bhfuil a fesca de Ciarán Brady has ar an ála in fád step tuí fear fut pointe agus le Sean McAvoy a casa go dréala sé seo tá sí cá de tíomhní teach in na chuilíní as sí steach gar bhí an smaoine bhí híró go má ach ní réidir le sé scór áil sós cice amach a bheits an na dúfa sé an níor chuidir eis agus an túlbáide tá Corcaigh Mícheál Lé Martin. Cadína sé le seáinis ní defirir go léir cosúlachta páirce Kingspan Breffni an seo Kingspan Breffni mar a thugtar éis agus well tá sí breanú sácha slapparáilte sí chuid de lá le bheith fínecha tá go leor imrí a seo slit na híorhuiid am lá na páirce sí Corcaigh tá lá bheachaí editála sin ag fear dúna chun tíine ach ní thug an réiteil mar ní bhúíar chuidir eis go léanana rialachíú leanana bud an nimir tu go seochagan chun é chábhain a gáil in sí ríist mó lá na páircin sin tá sin be bíide chuisteach sin sa spás na sin ríimiiste hin sin ag an bhar fuid a puinte sinna Sean McAvoy steach chuid bhil eile sa gúin sin Spediiste in Ciarán sí gáilte in sinna Cormac go heachtan líor leis le bhfuil bháin eile táán sin hé chuid mú bhí néadh le simach an hóíráid bunteach agus bhí sin sa chúla go beidir a néadh le simar ach tá feargurtaí in seáinis agus ficmuid cóléisiil cítícéirta an ach tá cóléisiil le réanús agus ábhrí sin tá clog stoppaí in seo Kingspan Breffni Plug stoppaí agus gortú tarlaí go ar Corcaigh hir an sin mé cinnte go an duine buna cúlaithe tá go éon dat thurbe tróna fuair ach tirim go deas agus lá deas a gáil glufa Peile tá siad a fáil fí réile hé fear eile a thuirteisteach a Brian Murphy a fáil fí réad is stoilm go go sé steach má heistíad Brian Murphy heachtasteach agus is stoilm gúil sé tíochttasteach agus sé an lán chúlaí Daniel O'Mahony tá gortaí agus sin caiún túir a go chuircu sinna captí na fórne tá sé sin na fágáil na páirce agus stoilm go bheiceimiid tíochtta eis i ríiste. So, kick him out. Le bóla Mícheál Lé Martin. Temporary substitution. Go sé John shot. Ile is another shallow atá in shot. Darren Murphy, Brian Murphy tastu. Ní chuidir mó ó go teach a tíomh líine dé an muir a tíomh hall go fád agus is tíomh líine atá an go chun dé chábhain go leor go nimmirte cábhain leis a géad leis seo agus bhfuil tá Corcaigh gimmerte leis an méid goige tá an ní si uas an láidenacha tá si ag Corcaigh láúir í cámór míid a hádas teach a méle cúil ní hinní cána sa a began tá sé tá si dínta pacíine sin hir ag Sean Brady agus seocha gine le Corcaigh is agus in níor da capsúda go logan a go duine leachúlaí láin Rory Maguire a trastal seo go dtí Sean McDonald a bhil chun cín McDonald agus tuairt na Peile suas go dtí níana ceanna cúg méidir agus is pice suas nuas se go seachtaí níle tríhéidir déag seansa scóir ní ní leis casa caiise go leach a níos teint seach an Adam teach sí fátíí Brian Hurley tríala sé seoítí mó gon stúa mó sí tríal duine fearcaúir aftar sí go mú agus fóí in sin ag Brian Hurley agus ciceach a bheits an go chúlbáide chun na chábhain
We're two didn't keep let pass a hort, ni leaning you go forward, so being a hatchet, who will she's father, tincha, father leher, Clihanach, and the team will look fall. Gaining us a fall, the hall, the ear, chin to Colum O'Callaghan, Agus Colum O'Callaghan, Tiffin Keen, will take Colum O'Callaghan, trail the shit and score shot, will take Leon Driscoll, and it was awful in Driscoll, Agus Cottebel, the Popper Cup, Ada Fontaine. Shed a Hulin and I do. Sin ráfeinte tí bugan stúa hí an rí leis agus thóg se go hálainn agus thóg se go glóitear fadaí so sin cé dáfeinte feici ein seo go leor nach níontoch leis dáfeinte sin bhfuil a leir fad ar a gáid go náil sí cumach búte corca tíochtta ríos tí fáte gíon Maguire tu go sin í chuid amach an seo go sin í go Paul Welsh Tráchtaire Paul Welsh leis in year in sin agus Commentator a bulle steach so Jones Wilson sin agus tíocht amach le cín cotton sin sé fáte leis í Maguire steach is the middle hole chance a hole and try Corcaigh go hééis tá sí chuile mó léidir go Hans mar a bhí ag Corcaigh sin léidir go Hans ar chóil a bhí ag Matty Taylor agus chuise mó in cá sin tá dear glánar na den bailen ar sin báte sa gól in se choíireachtach ní éire leis agus feikim a ghfuil Daniel O'Mahony réití le hiocht leis I ríist ar a bag sin a captain na fórne agus seo chugan istecha agus tá Brian Murphy I gimmert gan fáil. Éú mé dé go le chaite bhfuil clog stopín sin second bháin meach a tar sin dínta ar nucht a clog na gimmert I ríist agus seo chugan in si cumach le bula ag gúlbáid a chunna chábain. Gabby O'Rourke Con Ár the macha dro an Lorna Party was he rooted actually the Corcaigh Shohaga near the Hun Keen you would one Ellie fought Ashen Choy Mark Roinn a trust in the party Diablo Culti fought Martian Hennig Brianna Driscoll al Hun Keen pass noon in Shaw he fought Egg on McSweeney share your Driscoll it is or Driscoll share piece of Bagala Hanchelish Ganshin good Mark Roinn Errol Start is the gun store drill and can't shot him Mugan store the heart touch the brand away the hair that she had a glass on Dara Puinte má haigh tú leat me áfinte le fáte Corcaigh in sin tí moglan stú agus tá siasanis sé finte an ná Peile tá chun cháman agus is sciúpi mar aín san clufin na táú ná áfinte áil tí moglan stú mór agus inis na dí viidir chunam cobla nó meid chun áfinte sé gána méid dé go lé tá Corcaigh chun cín sé finte in naidó. Gary O'Rourke Went to make a Gary O'Rourke along the party. So to know some shit, nothing. When you stay, all off after the Cavan, and we should have Barry Donnelly got Keen, sheer a hunch of the Luke Fortune a bull sheer in Shin with the fair, a honey stack on the two, so Sinead Dara McVitie, Lesson Bell, noon with the Ciarán Brady, co captain Ciarán Brady, Alcon Keen, it's real as a hand off in session, as I give it to Gunyan O'Gea, Elaine pass the Hurtish to Jared Smith Timo, Augustin passed the key, Jared Smith is there and Shin, Kay of the contract, Ciarán Brady, Chancey Guillaume. Does she Ciarán Brady, Mark East, with Jared Smith, listen to your Still is a quarter than the lay pass, to Chan passes, Stachan Chin, the sheep, and August, and a hush into Corcaigh here in Chinnagus, own McSweeney here, a cushion of a shot in Corcaigh, Alamahadi, Spoltig Cronin, Mark Cronin, listen bell, Mark Cronin, Al Hunkeen, Mark Cronin, the Stats Boss and Chinach, Annabelle fought into here in Chin, Egg and Nile, Carolyn, and the Martin Bell, go on the Hawan, Shearer Hincha, Hellish and Ganchin, and Ishing Shohagan Kavan, when a good dinnergus, Keen Madden, listen Bellinish, Keen Madden, Kahnberg. Father Stats Boss after she yet is the hinching the cool here, Shohagan, and Mark Corcaigh, where the one Elegus and pass for Tim Choy, Colum O'Callaghan in the Shalar, the party data, a quarter dinner lay pass the hort, Elaine Gillian pass the hort, Shahana, Alcon Colum O'Callaghan, and Peile, Stats Boss in Conching Hall and Dean Maguire is that Tillis Boss and Chin, who she's staying Hurley, as she fought take Hurley, as Canadians Hurley, put to go hard like Hurley, Willie Conchin, as she had a last on Colleen one, as Shin. Agus Sinachas school, Holy Glanet in the Fornia, Shachuli ne Corcaigh, Holy Nata, Egg, Nedden Baile in Chagas, Kenan me de Gulye, Kate in Shahan, Kingspan Park, and Shahan, and she came out Toki Guskipi, Clifford Viskipi, and Fat Christian Wilson, Fátharta, Agus and Fátharta fall on Sean McDonald.
McDonald the noon with the Paul Welch, Shocking in Corcaigh Alchan Lees, Shada Matty Taylor in noon, the Chilin Chain Conchin, good the Chris Oak Jones, August Chris Oak Jones left with Ella, August in Ish, Hirosh, the Corcaigh, and I read this shade, the Pepin, the Sheikh Hulin, the Glanage in the Forn, and not the Hawk, the Night, and not the Dole, Uncle Fanan, Arrow Hadish, Pierre Fad, Irion, Taki Mach and Shaw, and Tronuna Shaw, Kingspan, Breffni, to the Hawan. Slow brush dip down the way to Glyphim. Agus an cool body tie, Commentator, GAA Beo Rourke, Golden Chicken Macht, she fought in Chin, Ciarán Brady, and fast of in John Gold body, Shock in Inish, Commentator, the Gallery in Yon Segas and Yehotugi, Jared Smith and Chin, August Welle and in Chogs, Rory Maguire, the Galistach and enemy, Silver Note, Neil, a generator, Nietzsche Alain, Shin, Gortu Tardy, and Shin, Stoilum, Guppy, Sean McAvoy. Gortin, agus tá sé ceap leortá nimmer til an de rain hier hoort botse sér go Keen Riley. Kon de Cavan, new score al le Fátharta has to score hom. Go gear go go dote steach se spas in chin se ni ga na ri no tak kick sér steach chin. Laid out. Tá chance score in shackle because do he be Garrett man Ciarán hook is can shot. Wuchanan ni to Martin Mugum Stua, well ni chala in shin, ni chanan na shin in the stoilum, achata al kick sér shot dirich. Well 3 meter take 4 meter and in 4 meter Timo couple Cushmig Timo gun Line 4 meter agus Shogan Garrow McKiernan lein Darnell Laiduga vagon bulta go hard ige should the brand with the kille that she had in last down the national will Darnell Laidinos could Steve Coolin in is now the see kun the Cavan at the Kirk on Keen and now the hot back up shoot will buy the Harkup Michael Lay Martin Rachel Leahy Makatishi Rachel Leahy Consha Willamach Gortu the nacht die lane go for so Cacharal father as she gansha tension quill deed she's a large park and she was a shop a Kirk Berta ball in throat as she fought Colin O'Callaghan and Keen O'Callaghan and Stach chance and give a score as a slicky sauce and punch all the Holland or the with a fatty thing the cool here go hard and Neil Carolyn here and chin Agus Shock and Yamachle le con the Cavan Wilson with the Luke Fortune Bullet and known the Walinish with the Porrick Faulkner Al Keen and the fellow the Dashkadi Luke Fortune attached still Fortune a bull with the Garrett McKiernan Tom Lorne the Parkim Garrett McKiernan sheer piece of burger look at the on Farrinia on D Halvushina and Isle Carolyn Gasata shooting is good Ciarán Brady attached still Ciarán Brady got to hell Lorne the Park to get the in the shed on passes sheer Gavagani because Conde Hawan on Hushin Toy Kirk Gaman I read a Cafara Ashohoganya Conde Hawan Gira on the lean to cushion Everische, Garrett McKiernan agus Líorthóideigis an fearrat an pointí altaí mugan stúa mór í fáte na sig Barry Donnelly Al chun Keen, Bullin Donnelly an núnan tre go dtí James Smith a steach átrach Fassel Smith agus í cookie Susan sin ag Maguire agus is kickamach a Santji Toki agus fáte in Choig Brian O'Driscoll a Driscoll al chun Keen i Dashkadi Maguire ríis i Dashkadi Driscoll sheer o de one an Shane Conshin agus Rory Maguire an Scotty Ian Maguire ní lein real ní as a club céan a Herbed a Shachagin Corcaigh al chun Keen agus í fáte here sin Mark Roinn Sani builte go dtí Maguire solo bag ige siúda tríal a sétí mugan slúad sí go fáil tá sé Sáníine seachta go sé Ciarán sinní go dtí Mark Roinn pass an glóte steach as bás go bheith ceirta is de honní hog sé Mark tí sé sinní a dhéana be Chris Oak Jones atá tá sé Sáni réanús Chris Oak Jones a bolla dínta go mai Chris Oak Jones agus Pinte glóte fáte Chris Oak Jones agus inis an bharna eiscutí sé cholín i ríist náidir naí a Corcaigh náidir trí tá éigear chun de Cavan ní na mé dé caite sa géide Icamach le bolla ag an gúl báine Tá GAA Beo Rourke builte GAA Beo Rourke
Lorna Portcadish, Bistin was for Tadash and Joy, Yacholi Lord from the Cavan, Ciarán Brady, Fowler Shoot, Yalan Shed, August to the Chance, to Jenny Hurlish and Chocolate, and the Goodin Stu More, Trail Ship Point on Stu More, going in the way, Need Con the Bit Trail Tackle on Stu More, on your Dash left Faulkner, that's a sponsor of Chankalchin, Truck Passive in TV, Native, and Corcaigh Shop, in Charlotte and Neil Lorden, the Tirtama, from Pastoki, Woody, Sean McDonald, the other Hallelujah City, pass on the gloat, Stefan Shaw, Goody, Mark Ronan, Nimmerty of Goody, Hurley, Rallanoon, and Chin Fog and Chen, Chris Oak Jones. Chris Oak Jones amach in Shaw, McDonald fallen is McDonald is in here, Sonny and Chin Real pointed to say Gareth Stefan Chin Tashan again. Is the mail hole? Get the in the show. See Bultel and our make a headed last on. Oh, chance a hole like a federation on the road. Hole, Margaret Sonny, when you send with kill or a story, dead had it last on the Lennon on the Fog and Chin, Goul Shach, Goulin Glan, edged in the Ford, August Kirka, Hunkeen, the Shach Goulin Chin. Shochagun, you see Mark Le Bull, and you will board it. Mark the Lord, the Porcaigh, Henchel, the Shigancha, Bibistin was at east, here for Sikancha, Bertical and Throw, Corcaigh east, the Rolliganson, Pastor Gloti, Paul Welch, Mail the whole chance a whole leg, but the Haitian, Anna Howell, a gold border, Anna Howell, and Father get gold border, Passion, Gary O'Rourke, Viana Hansel, Hole, Vichy Stim, Gulay, and Cool Boy, the Gohalin, and Father, Agus, Kick Car, Cook Maid, and Vesson, and go a Herka in the Shacha, Anna Howell, and Chin, Egg gold border, Gary O'Rourke, so we'll go to well in shop. Well, it's the will the major go will. Well, Finch, Call Leisha has the Lanikin, well, you know them, go more on a Michael Lesson or read it. Kick Carrick Cook made her in a shake Corcaigh. Angus Mark Ronan, a hawkers in Concha, Cashay Huck Troop and Dara Hua, which is sucking the Saga. She saw the leher, so that she had a sucker east, that she sucker again. Then the kid took Mark Ronan, which had on the Varn Vedogity Ochguli, Shohoganya, will again put Tashi Branum, so she calm, Tashi calm, on the Ed for real at all, on John Audition, so fun on the score. Tegulin and I 3, Herkahon Keen, Shaf Gulin, Glanage in the Fornia. You're Bram and 10 meg, Fiele Tide Bond and Youth. Not to Hiele at Foot the Tiran, the father, Coffee Rinado, Tossi, Glowy Sheen, Cofiele Rinny, Tossi, a Carroll and Cad, he kick him out, pulled him. All of the Welligan Fortunish, he fought at Asher, Kunde Homan, move him, Doddy, and in the heap, was called into the generator, and passed the Peter Skippy, and Chilligas, he fought a group fortune of Alcon Fortune, listen, pass the kick, Fortune, ooh, she packed in Chin, will kick Sarah, just there on Sean McAvoy, and Chin, Ash and Sean, Skitty, Barry Donnelly, at the town, the deal, you heard the Ash and Sean leg, Kunde Homan, and McAvoy is, Real Shed, and he's chancing it on the conscience of Real on. Muggle Stewart near on the Shay, Shochagan James Smith and Chin, Passy James Smith, Stas's boss, and she went to Roach and and Corcaigh and out, Sean McDonald, Tirtama, Shochagan, McDonald and Bell, on the Liro Trust in the Park, you can see 14 the Shake Brian O'Driscoll, Gadi Maguire, Agus Cohen Mertias, Kick Stas's boss, in Shin, Kay of a second choice, Hurley, Tirtama, Tashi, Ingni make Hurley, Tashason, Nilene, he pulled Bultamach, Gadi Brian O'Driscoll. Driscoll on Noon and Chuggedy Sean McDonald Shearer, hence McDonald D. Maguire, when you hear Paul Welch in the Bull and Noon with the Brian O'Driscoll, Fortin Ashen Show, again Matty Taylor, Alcon Keen, Cadinus Matty Taylor, Wilton Noon, again with the Mark Ronan. Cronin with Dean Maguire from Cronin and Ashley, the real Shatty Mugan Stew, August Half in Tellini, real Sassoni, Machine is Shake, Old McSweeney, a Buller, and Noon with the O'Driscoll, the McSweeney of Folly Ash, and Trail Shay, Trail the McSweeney, calm or meet the heart on the Hunter to a mail of hole, and a how like a gold body, game with Glow, take Gary O'Rourke, and Chinnagus took a chin pass on Noon and Chuggedy Parrick Faulkner at Tirtama, and you know, they showed he will take a Noon with the
Dara McVie agus when you call on Eddie Unseen shot because he took his sauce good glow in chin took a door a tarrant to the Tráchtaire nach Neil and Rachel to fall a bit nice and tan year right here and Lina Carter who made up on the harbor have a shot on the la heel seal and he scored a chilla for the fear of Allah shot on the Danish has to score good door to Hobbs Garrett Smith listen Jared Smith listen year Smith a ball is that go Holland James Smith the key a chance to score James Smith give on a Wilshere new actually will to dash and shot will to go hard get him with a catch that's the last one I was cooling a 40 in chin Eddie Shaw McAvoy agus chin Varno Ladies clever gone in say cooling it is number 24 Rory Dean is replacing number 10 Paul Walsh Paul Walsh gimmer to focus Rory Dean took his step on odd shoot even if he ahead because Paul Walsh in here can focus Nietzsche well Nietzsche sauce the your coslucht well beter kort week in a kudo dat ze hier kan vaar kennen dus aan ja dan moet je niet meer te zeggen gemaakt le bolle in shop hey cool bij de garko wil zeggen Argentinië dat die al gevaar dus du was wat je daar zo hey kon de gaan daar met VT al die daar met VT we zijn het halen voor je test alweer stooi dat is we lenen zich te sterk die top die nu met fantasy glyph so gate land shop agus need the clock stopping that had the Russian force in shot she McVitie thon stoilem tas a gorti a kick sirige so chalhi we can't show how gala head die bult sich das spaß in Chinege das bult sich das in Chinege da Barry down the all in the throw has chance to score by the up by the middle hole in shot as it's on you can tell what is there well in the machen die in shahig die far for un pinch turn the hole so will fall in the touching that ball with the ball had of me host the condition on Rachel Fátharta den doen in the in is a Corcaigh but they are not the skill listen felling showed good Mark Roinn a bullet Tráchtaire and shot the Sean McDonald Mark Roinn it is well to share again should be Matty Taylor can you nicht das Spaß and shot is the chin talk Chris Og Jones Peter Fátharta Chris Og Jones ideal dummies at again will to go hard at Chris Og Jones will the charge rash and the holy Chris Og Jones he laid out na full Cooligan Cooley Hamagas score shady agus on pointishin quid Corcaigh Shach Cooley on Keen East because Shane made agus Fergus hook second agus Ferkate son gate in shot on Rila Corcaigh gate agus on Rila hope fresh in a floor in the score but I said in Shach Cooley on Keen Shach Hogan Hikama Gary O'Rourke well to all the well go fork your kicking the edition go fork fought Garrett McKiernan got to mark added lead at the kick the lead on the Corcaigh he shall win to Cavan not either the well in Holland the shits in the scud of all so he shall up on rack up a kind more on buntas de Corcaigh tax space in Georgia he even station be long holy that you can pass to be shoot has to score a good game but just tax space in Shinaka because Sean McAvoy but to share Jared Smith up all the Tráchtaire the well come forward finish because he fought Smith Peile James Smith up all the good team Fátharta that slot Barry Donnelly the real shit they can't team against two force because he Garrett McKiernan but real shit can they show when Neil hustle of coach the trail can a bit team against two motion because on Tossieta na Cooley Corcaigh Anna Khashintaina Cup John's de Mel Hole Chintan Conscience well we cool Barish Dahan Agus V Jared Smith is Dahan nach Clifton Yearhood the Mugan Cooley Agus Ed Foril Juan Conscience was a move on the score Corcaigh Eddie Hooley Dig on the Cavan is Ken Hooley 8 nummer Agus Fergus 10 second cut son gate there in shot kick him off Michael Martin, Rachel Lane Concha Walla, Michael A. Martin is doing in Elgin, the Shach Hogan. Well, she had a thief shot on 40
we test on in Shin, and the Katie Pistols, and the Arna in Shin, Naked Barry Donnelly, and the Shopper Inish, Ciarán Brady, Pulse Ciarán Brady, steps the Spórt, the Hushing to the father, Brano Driscoll, the Machlation, and Shanir, Pulse and Sean Brady in his sugar, Shahab Corcaigh, and you'll see him a lot in the park, Owen McSweeney, if strap with a more lodged fit, I can see Pulse Sean Brady got tell on the park, Gadeen Maguire, or Ciarán Shaw, Gadi Cronin, the Ashen Shaw, Gadi Rory Maguire at the Lord in the park, Gadi Owen McSweeney, Ciarán Gadi Mark Cronin. Agus bhfuil go siúd trasna go dtí Brian O'Driscoll tá sesin taiste leis Brian O'Driscoll taiste go fáil ar listeach bhfuil fáil dínta tá cosint bhaidínta éar sin ag páirigh fáchna ní chéas go gáil head siúd seo chu an Corcaigh gúnaí tríal sin beidir an slit an díomhar teachtaí mo gon stúach tá sin sáinní séar an sin a chasin go má ag chun na chában is traslan seo go dtí fearú go leorgan ní chuid feiceige sin Brian O'Driscoll Ciarán O'Driscoll go dtí Chris Óg Jones is an bell Chris Óg Jones yeah the in the shed that's how Wadamach on goal she will take you to Brian O'Driscoll pass over Brian O'Driscoll is that's the spot in Shinny fought it Ashen Shaw give out a honey Kashtak tried ball Rory Dean at Ashen Shaw Tráchtaire and Shin will take Chris Óg Jones and some cool body and the lanes throw yeah ready the hurchin all and see will take deep Barry Donnelly this chance on the harbor in the Conqueen listen Belcher you slap a look up here and Shin Ciarán Brady listen Bell Sony as you can go forward well tell you imi tá sé sciúr leis agus in níor deach ní léana tí still ein pass support tá sin tuca go Ciarán Martin atá mó lár na park Ciarán Martin if it's trí go remake pass bugus tá sa Spórt sin pass glass go Darren McVitie hallar tí lío ní réile sí focus os go chéad íirecht tá sí go fóil ní léana go léon pass tá denna cinn tí mo haigenis agus go hondúil na Min sin is gúin sin caiin sin the ébrú machal bailach fád agus seo chugann chun na chábhain a gáil rinionsaí agus into go sí Ashen Shaw go dtí Barry Donnelly agus sí Ashley Gerard McKiernan trust in the park chun sin cáin go dtí Páirigh Fáchna an chun cíineis Trail and Sherrod Tishtu, Tasha Sonia, Bertkin of Corcaigh, you heard it before, Mr. Melahol, Tasha Talon, August Kicks here, Staff and Shaw, Eke, from the Hawan, August Shilly Pastor Gare, August Good Note, you up, Páirigh Fáchna, Red Tala, August Corcaigh, Tastel of Fáchna, August Tapincha, Tastel Gare, on the Hawan, Frishin, Marta Shid, Shach Gully, Hundedep. Chance go puinte áiles agus Ciarán Martin bhfuil níoride an can seo hogeal agus seo chugann Ciarán Martin sin an bhar na leidú go dtí séchúlín náide cúige tána se go náide híineag agus Aslín can sin go géirmá séchúlín na tátra be cóir na gcuithe agus sa dágaileach ní le roí uasach láidir amachchas amach. Michael Martin Rachel and she came out of Wallen, you didn't definite. Roinn and the Dimdody, she got a throw shot, we're two the Nikins, the Richard Door, you didn't force Tassira, Beijing Yargamok, Shohoganya, the Chateau Alarm. But in the shake, get a thief shot of heart, he would test on and see in the hall of Nick Rory Dean, and she felt into Rory Dean and the stuff that really got King. Tuchttar an íochaid chun cín chuig go méadar maiall gur as slabbaléigen ar bun ag fearchan na chábhain an sinis tá an íochaid seo tímo a gun stúa tá sí ar an ína cearcha cúg méadar agus Mark Cronin na hócasí. Mark Cronin ag síra seonis Mark Cronin agus réití léon cáin seo a hógeal go chorca ón na lábha ar an lína cearcha cúg méadar simúlteach Nederlis gan shot a corner go yege seo chugur Mark Cronin búilte go hard in the sin bailach steach ar fad út sin contact mar sin héil sin gríimhéir sin agus seo chugur nimach eile chun dé an chábhain agus an lán cholaí Brian O'Connell díta go maig O'Connell búilte go dtí Luke Fortune a géiríocht amach tá sé sáiníocht tú sé an pass go dtí Ciarán Riley a bulanún go dtí Brian O'Connell ar a dála Brian O'Connell gortaí tá Kingspan chun de chábhain tá cóir leis le chud é siú tá enim duine cinnt le chud isteach sa leabhar nó beidir nach chud í enim sa leabhar tá tic chud iní duine go himlóirí agus Kingspan atá go chun de chábhain. Yep, na lehéin
gun fád sa lí hógal tá Ciarán Riley builte Ciarán Riley cá mór ardan ní fecha na chámáil cínte bhí se fí fáildínta an sinné agus kick atá go chába agus hí builte stechan seo ag Ciarán Madden stechan is trochagannis an hensig nar McVitie is der sa spás be heach mar kick an mat an buntaistile chun den chábáin agus níle buntaiste áhrísin tá kick go díide chuile lína cearú cúg méidir in is gúide se seo mar áfuointe má íle ceanáil agus ní stoilm go big Gerard McKiernan a hotasí hart an núméid a dimentéin agus lán áma sé cholí na de na fórne Gerard McKiernan níor ag seo díide chuile lína cearú cúg méidir well ní se sásta í rial íle an slúrá leis trialí a sí builte go háda a sí lí áhróg ní bhó sin inéanaid stoile a mú go teach bhfuil head lína tá go teach lína cúil agus fóí agus go leor chun mú chun é cháháin nach ní sinna gimmert gomáach ar leor go níorthide ach ní na scóirna ála go sa tí ceachchan is i ríist le bula ag Michael Martin Bhí seán ceach dearnach beidir go neise an slú géirí hána héin agus faoi bhún tríocha second leáil go hefigiúil ar réanas agus feicemuid an buineán ná héidir na bheits i chiic seo builtin buineán sétí agus sinné tá le áma ein caafar an níorthaide chuna machchas a nimmert tá sí chuna machchas a nimmert ag Michael Martin mar sin le áma in seohain Kingspan Breffni agus an náide cúg in an náide híine chun na chámáin in náide cúg Corcaigh in náide híine ag le áma ach ní nasása táimite chámáin leis an réite is Spórt. Mar atá Corcaigh an tí náide híine in náide cúg ag le áma. Tá sé ggéar an scóir áil builte go háda ag Curly an ceann sin casa bullin sí ball agus sé tíad had tras an chéad cholí gunchlupe in chans go mór tá cínte up ní réana sásta í bhla builte go háda agus builte go cholí ag mar a hánig isteach agus sin an Tara McCreed chun an fórcanhin tríal na siad an scóir seo builte bríon nó drisciúil mar agus á cholí ag drisciúil agus go tebal tá gon stúa tríal sé ceann seo tí mugan stúa go háir tá siad a brenn wedi chéile tá sí head glas an dára puinte má haige tú leat me áfuinte ú sí sté Hurley tá sí fáte ag Hurley as ceanas Hurley builte go háda ag Hurley cecha bhfuil cáin tá sí head glas an cholí nóháin sin Corcaigh alchan lís se é Matty Taylor inú nach chuinn sé cáin go dtí Chris Óg Jones agus Chris Óg Jones le puint eile íana be Chris Óg Jones atá tá sé sáine réanús Chris Óg Jones a bolla dínta go mai Chris Óg Jones puinte glóte Paul sé mé le hol sean a choleige bud go hééis anna háhail go ggóilbáre anna háhail le fada go ggóilbáre puinte fáte Chris Óg Jones a díal dumís a chéile bhfuil go háda Chris Óg Jones bhfuil cáin an anna hólíd Chris Óg Jones i lé dat nach bhfuil gúlíin
Fáilte Ash agus muid réití le túsa chuile se dar lean seo ficrum nach chuil lán cholaí chun den Cavan Brian O'Connell hééis sé hiocht amach agus sa takeí na áte siú tá Cillian Brady agus tá Cillian Brady iste mar lán cholaí áine hééis sé ifir in lí Gerard Smith atá in asnamh ní sam ceannecha Brian O'Connell a chatá tús chuide leis an dar leab agus ní réad léanais líordáach a sí fáte Corcaigh bud bháinna legus búilte machchan seo go dtí Ian Maguire leis an líorthid. Tí mú an stúa mór, ce dtíon se leis gáinse a sí tuíach písa beáilína siige, duine cínte tí mú ggéar an pass búilte núna seo go dtí Owen McSweeney Ciarán sin go dtí Brian O'Driscoll a taiiste leis go máil nach búilte núna is go dtí McSweeney ríist ó chuna go duine tú duna cín le pass a thuirt pass tuí núna seo fearú libh dóige Sean McDonald a eisiríis go dtí ón McSweeney sáine cín sé a gáilnéana siar chuirn sé cáinte go dtí Neil Lordan a bhfuil trasna in seo go seo chuginnead sé sáine fi láid ach tá sé éidir le hobaí íochtamach a seo beidir Lordan na tíochtta ríis pass an núna seo go dtí Sean Brady taistil níos goite head Lordan na páirce chu sáine tá sé tríal sé ríiste tá sé goite steachtíiste gon stúa mór Brady tríal sé puinte bhfuil se go híisiil í troch deánna bhíán í fáitistin sin Níl Carlin agus Carlin i dtíochtamach leis sin testín ó chun de Cavan puintí áil sé gimar le cóna go hinú Gerard McKiernan iad híar sa líon lán chúla réanas na náiti bhfuil se bhí láid an passport stechan sinach tá sí cáilte go sí fáte éiseach go mar héin a sí fáte éiseach tá sáin bhaisteach tínta híar an sin agus seo chugann chun de Cavan in síic sír an tap agus a gó go seo chugann iadinis is de sa spáscail glóte fádan se go dtí Luke Fortune a bhfuil isteach tá seansa a scór beidir bhfuil íhann seansa cholaiste mé a hól bailte go hard de bhfuil le cá sin bailte go crín agus puinte go dá le fáte Barry Donnelly sin buinte sin nóib agus í testal go ggéirbhthb agus chógcholín idir na fórne is ach beidir nach cheada chógcholín glufatá ein sa látainine bhán agus tú ná ráfinte áiltí mugan stúa mór. Sí ceach le bula cúlbáid a chorca Neil Martin chéad cic gon dá le brís cinelín ádaí go bheagán agus í chuna go chuna cháhain sa dá lean seo. Seo chugann tí ceach hana chiú ó bheartan amach go lár na páirtí bestúnas fáte leis chun den cháhain i ríist agus é fáte ag dar McVitie ach bainte óhain sin agus fáte agatí lína bhfuil sí mód ní sí mód dínta go máin sin tá tií isteach seo gus í chun leanan séad agus í bhfuilte núna teáin is go dtí Cormac O'Reilly tuci chun talóna agus tií a bheithán isteach go chun den cháhain agus cedín sin sé gáintenis I bhfuil sin an náí seúirt amachtaí mo an stúa agus puinte a áil. Nó bhácha sé díadacha san áitiúil si, Gerard McKiernan na thugtaí. Se le tógealtaí mo an stúa beag bhagan tú leat me agus puinte bháinna bheits an seo máinse an cáin seo se laidí dí a chuúnaí máinse. Bhfuilte go hádaige go sí bhfuilte go críneige, tá sí bhfuilte go críneige snáchas na le a chuúíán is náid a híine go Corcaigh agus an náid a seachtatá chun den Cavan agus Michael Martin réití le cánseo bhfuil amach. Cuirtú den gíle pass a thuirt ach ní léana fósaige. Se gáil fád a stoilm. Bhfuiln se bhfuil núna na tíomhálaí nó sí seo machchar a tíomhlín ná go tíomhlín na bestúnas fáte leis a Corcaigh ríist agus Brian O'Driscoll a tug an pass trastin seo go dtí Roinn Maguire agus Corcaigh sin a tála Ciarán agus inis leanan siad ar bhfuilte núna teáin go dtí fearlápáirt Colm O'Callaghan a bhfuil chun cín bhfuilte núna teáin go dtí Sean McDonald agus seansa go siúd a scór agus anna scór ar fád McDonald bhí rial na buntaiste an riidir bhí buntaiste mar bhí Ciarán fáte gach lean sé agus thug sé a faointe mar bhfuil ó hí réis agus thug Ciarán mar go éile leis a puinte áil agus an bhar na leis go dtí chógcholí na ríis seo go ní ceach. Gary O'Rourke
Gabhí O'Rourke mach cíl díreach go lár na páirtí, beidí na fidhóra bistí na hosfáte leis a Corcaigh bhd bháin eile go seocha gin Mark Roinn trasdach ins Mark Roinn na fel go deas sin gotí Dean agus hí builte istechan seáin seanspeidir a scóráil in seo builte go hádaigh Sean MacDonald cecha bhfuil cáin head traslan is áchúí ní chéile ag Corcaigh gláán amach an dáchúín a bhí fáte ag chun na Cabhán rivisin sé cholíine na fórne ríis 37 na chic amach ríis dúir bháin eile Gabhí O'Rourke had a bheith gluthach ar fad glufa seo agus is ag se le bula aige cuairtú duna cí le pás a thuairt is dói ní réon de fiad sé gimar le córna bhí hinis sé an sé faointe sin chun dead a gúnaí seo chuganne tá se go le núna a tíomhála sé gáinse agus sin go dtíirecha a dhéananse ó glóte a gíon na gáirann sin na lár na páirtí Ian Maguire a taistil tugann sin pás go dtí Barry O'Driscoll a gáil chun cínta thurlaí ige mar tréalann sé héanaí se go hádaí tréalann se go cí Greenie agus buinte fáte bíon O'Driscoll is beáil Brian O'Driscoll le Matty Taylor, Sean Brady agus Neil Larden a gáil chun cín a gcónaí go Corcaigh tá an cáin sin chuide díra chaide dreaslan sin a cup agus Neil chun na Cabhán nuasach sásta leis an sort réitúireachta tá elbúlú chun anna chuntóirteachta sí fáte mar sin héin Cillian Brady an fearránig isteach bhfuilte sin suasa in seo go dtí Barry Donnelly leis in seo go dtí Pádraig Faulkner i leis sin is sinú go dtí Derek McVitie siar agus bheith VT pass go mú i fáte leis an seo Corcaigh Sean MacDonald a gáil chun cín Sean MacDonald cead íon seo go dtí Hurley go isteach Hurley seansa scóir ar Hurley bhfuilte Hurley bhfuilte go duna ag Hurley agus in cáin sin chuid mú thug se bh skip bhí níos mú ámaige ná ceapse agus in cáin sin chuid mú agus fóríil seach gúlaí glána duna fórne dúbal scóraní agus séanú méid caite go gan na chuis san na dá leab chiice má Gabhí O'Rourke bhfuilte cíl díreach amach go lár na páirtí ige cé fasí seo bistí nuas ag Gareth McKiernan fáte leis ríiste Corcaigh go seo thugann Rory Dean a gáil chun cín Rory Dean leis an bell tugann sé nún in sinní passing glóitisteach an seo go dtí Hurley mar sí ag Hurley cead íonas Brian Hurley leis an gáinse macha hain sé lethe go dtí Mark Roinn leis an bell siar a hain sé sin is lethe go dtí Brian O'Driscoll a búlann seo go dtí Sean MacDonald leis go dtí O'Driscoll tá se go le tríal builte ige ceán áard bhfuil cáin sin casta agus duimi sí á bhróg agus mú ar fóríil. Cardí go seacht sinne mar atá is 7 méad caite sa géide go amach ríist go bhar a head bheith go hochail fad san Gabhí O'Rourke Cillian se leis gáin sin ní réon defidir a bhil a réanas tá sí builtíine sé síos cíl díra chuid de lá ríos cé a fasí bistí nuas fáte leis a Corcaigh ríos cholinne se fáte Corcaigh builte go dtí Hurley se a Brian Hurley gáil chun cín Brian Hurley go fóileach an líorthaigh Brian Hurley naidir leis casa go a tapí chun talúna tá kicksaíocht a cíná mar sé héin is cosúla rinnean fáil agus well hín réitú carta Babhta sin is tóile tá kicksaí is tá bhróg fáilte fiúháin ag fechad na Cabhán ach tá an pass tucaige a mar sin héin go dtí Cillian Brady a tála hitse builte Cillian Brady Barry Donnelly gáil chun cín Barry Donnelly ach ní léana Barry Donnelly é pass a thuair tá sé le cí sós agus sáinní go dtí McKiernan builte núna a tíí bhile go fácinn seoine í fáte Cian Madden bhile isteach Cian Madden tarní siar níl de a réiteo chuine se ra adi de a réiteo loch leanta chun na Cabhán na gáil fianach tá an líorthaid le Corcaigh go seoach le Corcaigh an bhróg chuide leis ríis in seo ag Sean McAvoy héin agus seo chugann Corcaigh eile tíhfuil go fád cin an slitar aca agus nó líorthaid aca Eoin McSweeney is clufa Peile Eoin McSweeney leis an bell Eoin McSweeney seansa scóraige bhfuilte McSweeney go háard bhfuilte McSweeney go glóite head in Aslan agus inis sin bharnún médaí amach go dtí 8 gúlín agus seachta gon dé Cabhán agus cúdéagan is sé chun dé Corcaigh sanna gimmert go má agus seo chugann chun dé Cabhán is an ice amach bhuiir bháinna le It is she's grilled dear a free the law and Jenny Conchen she fought him punching Faulkner Hugginson passing on in shock the Gareth McKiernan and noon the Hensha Neha and Jin to see Nish Keen Madden oh we fall into Keen Madden thought and made to kick Ciarán on the go on Cabhán Simul Kehoka see Shonish
be Garrett McKiernan a Hawkins Dolum go be Hawkins shop I Champagne well that's the be so Hogan Kixi Renos go from the Hawan Pulse go hard Kiki will cheat she pulse a good green had it last time it's a cooling the castle good gear from the Hawan and she Jacob in the Shach cooling at the forne go fall 8 gúlín in a cúdé go tá agus I chiicamach le bula gúlbáid a churcad íst churcú cíimnú don chun de chábhain cíimnú arhualíanna agus is stoilm Fátharta sé do cíimnú de steach well tá fearil teach de steach bhí stéir ball Brian Murphy go churcam tá lán cholaí Daniel O'Mahony tá sin scasúlaí dribblóid agus le híocht de steach an seo tá Cillian Clark go chun de an chábhain ach Éine de géite cá Cillian Clark sé tíocht steach tá I gimach go fáil chun sé inta sa an bé Luke Fortune atá gimach go fáil ceach sé Luke Fortune I gimach go fáil Cillian Clark Luke Fortune Seisteach an cinine sin beidir ach sin mar atá ach bhéine sáras agus Luke Fortune I gine bhealach amach fáil golabos an slú agus Cillian Clark go isteach an seo fáil na himmarúid Cumach le bula gúlbáil Báid a churcún neanna churcún tarú níarna tá Daniel O'Mahony fantastí go fóil agus sé cear go leor. Seo chugann Micheál Martin. Micheál Martin bhfuilte go tíomh hall go fád ciige, nó an argan tíomh níine, well argan tíomh níine, go teach a tíomh níine agus is le chun de chábhain an bhuiile tíomh nó chic tíomh níine seo agus réití le a thógeal. Den núméid caite san dára le an seo. agus ní hoid bulte steach an sinna fáitigh dar McVitie amach an sinna dí Cillian Clark de síocht steach. Se chugann chuna cháhain iad sáinní ó tá ní hoid titíú an sin bhab ach tí fáilte sé Gerald McKiernan a taistil. Siar a haintse tá go leor bhfuil trúr chuní thuasa Corcaigh tá chuile hir a cushion agus Fortune a bula isteach an seoinis go dtí fear lápáirce sé James Smith a fáil éis sé díal dummies tá sé sáinní go sin press a steach an seo go dtí Cian Madden cínte casa tá sí bainte go Cian Madden a chu bhí sé leis sé ríistí níán nach mar bháin fanna chumradaí níúil I fáil dínta airtán líortháilte cínte réí fa go suasanna sé a talla ba ceach an réidir í chaisteach a stoilm agus sin éana sé freisin mar bhí brús a gálan an sin agus cínte réine í fa go suas agus sé héna chaisteach an líorthóite I ddíad tá Dyn cyn glas Corcaigh me gwair stoilm hís an sin agus gortaí ach be sé ceach go leor tá sé ceach go leor agus nis tá an réitúid ar chun den dún báil dún sé líon tá sé le cai sé steach an seí tá sí caiite steach aige fáilte sinna Gerald McKiernan bhí an pass bhí an smuoine gomach ní réile leis sin chuní rád ag churcún ní dáta sí an teróg sí fáilte leis an seo ag Barry Donnelly a bóla stechan is agus í fáilte ag Sean McAvoy siar a hain se leis gáin sin an dáfuinte seo tríolte go hard nach cholín ar bád cholín James Smith an sin go chunna chábhain agus go taban í lána cholín níos a bhídís canú Peile leach sin óg sé sin go má an aon dá Ainach an cholín ar fád a bhí an is éis leúte chábhain sé drísa an neidir an seo agus cholín atseach náide cúide gan náide de tí cumach ríist Micheál Martin réití le íhla bhfuilte Micheál Martin fadal Babhta seach núna go tíomháil go fád biste nuas fáilte éis sé Corcaigh agus fáilte éis sé Rory Dean a gáil chun cín agus Rory Dean a bóla steach sa spás in sin ag go héin Hurley ag géar an na Peile Hurley mach anseo go dtí Brian O'Driscoll leis an Bellinis siar a hains Brian O'Driscoll in sin go dtí Eoin McSweeney traslan anseo go dtí Rory Maguire sáinní siar a ríis go dtí Brian O'Driscoll
Driscoll tastelinish, Dieter Alarn the park, the Tasha, Wilters Nasa Spostring with the Hurley, Tasha Hurley and Shop, William Shan Noon and Shahi with the Old Maxini, Ralph Keen, Ciarán Heinche, the one element with the Chris Oak Jones, it asked with the Brian O'Driscoll, Ciarán and Shadish, the Mark Ronan, Traston and Park in Shop, a Heinche with the Sean McDonald, the Shimbel, Sean McDonald, Sonny, Brian Faulkner, you heard the Ashla Kirk, a Goni, you heard in Shop, Colin McCallaghan, I took Colin McCallaghan, felt in the Colin McCallaghan, tell him right to August Kingspan, Stefan, the Kirk, it's all in order here, Colin McCallaghan is Jared Smith, right to it. Which I am dedicated to her, so you're not well need on Rachel. Well, need to come and also sauce the lish. Did the job recent tomorrow. Kicks here with on the Kirk Cup, that she told you skippy. And Rachel Arno, Paul Fallon, the second in doing, and not Larry Garrity, far with it. Was ahead of raid when the across the in shot and Tronona shot in Corcaigh. I guess it's that Jim Maguire to see Jim Maguire at Ashton Childish, Colin McCallaghan teach the good stool, Colin McCallaghan in the middle of the hole, Colin McCallaghan, oh, good shot in the Lord, so get it at the dress on. That's a hate of rock, Parney, and the return now up, it's a conscience, not could have moved, a chance of hole if we want to real train. But if we have enough more on sea, make up it's cool if we have Dieter Gesoel, cool van hier gaat te maken. Want Dieter gaat het niet cool. Dieter de team die dat is kick team die het aan. Gocher voor Dieter is food in job. Matty Taylor een hoekje zie. Matty Taylor niet banished van de Cavan aan toast de voor wel ik het halen maar en hier wordt de Ashton Charlie Kirkus dat is pas en Johnson Gomag zie hem gehaald in Chris Oak Jones en dat is die Maguire Ciarán job met die Brian O'Driscoll wel van Keenan is. Dat was Brian O'Driscoll, the Peile with the Owen McSweeney, Rashkidi, Matty Taylor with the Rashkidi McSweeney, Keater of Gallistach, had a lead, Martha Ball here and Shin, Ball Cossin to here, Egg on the Cavan, Yakima, Cossin Taco, through Pontus Nakula, a pop, I got shuffle in the dish, a Kirk of Gallistach was Ian Maguire, I got to roll the gloats and Chinning is probably Fox and the Shabelle, the shuffle in the Cavan, and the map, and the dishes was a Fox in the neighborhood, Ciarán Brady, Sonny, Ciarán Brady, Keane Tidal, and last elephant Keane, going to get Killian Clark, well a mark, Killian Clark up Willow Trasla, showing us good team, Killian Ellis, Killian Brady, past the here, Killian Brady, that's the last inch of the launch and drop here, but God, Martin Yearhutch and got to mark at the team lead, and the t-shirt on part, Agus kick team lead and on, go Kirk. En de hoek shit, Carol with it, and well, but the Sheen made the catch, son the Dorla in shop. Corcaigh en Goolien deeg. Van de Cavan en de Goolien. Die in de schelle Chicansha, Corcaigh tegen de Ciarán Heinche Chicansha, with the Sean Brady hits in here, Hoodwine, 3 foot to dash again. We'll take you to now Lorden, Sonny, take the mark from Long Holy, Daniel O'Mahony, Stoppy and Shinning the Shuffle in Corcaigh, and you'll see Rory Dean, and Nilene River, Rory Dean and Welcome King, got your head in Yenicar who made of this chicken, will still took a champ passes, transmitted a whole mail, a whole end of our ambulance, on the panel of the Haslati, Old Maxim, and it's last on the Keaton. Chance of cool, nothing hogging there, the Gusta on Varn the Rashid Sheikh Holy. Kikamacharish, a goalball over. Kananawa, Gavin McKiernan, and a punch in the got to make a TV, August Ream, Love, and Hercule Dimishi, and that's a didn't go around the Hercule Chin for stop chef. I think Skippy, getting the shit in the Ciarán, the Chicanshin, because he fought in Troy, Killian Brady, Honey Stachanish, Killian Brady, Neil, Carlin, Chris Oak Jones, Fally in August, Carlin, and Tash Delish. I got to get in the car of Coogel, William Gillian past the hood, Tom passed to Kiegi, Ciarán Brady, come more means the heart, get a really conscious, August Holy Nelly Dash, come there, all one, August and Nish, and Varnish and Lady, each had a holy. Hedy is when she does single mark, couple of look up soon was Torah, if you live in Shaftma be again,
agus tá siad a fáil fi réir sin Corcaigh fear eile thuirteisteach tá Sean Welsh is cos le tíochttasteach ónach Sweeney gimach sin na bheits chun na hórta na cheart. Log stopína seanú log stopíach agus fearmáína. Weer de fiets door, het is sterk, real maat dat de sterk, de klok stapt in en dan aan Tarroyne. Number 22, Sean Rush, number 11, dat is Maxime Gimmer. Maxime Gimmer. Maar het gaat. Dan dient ik geschoten, dan heb je net zo maar geen goede in is. Dan zit je gemaakt le bollen. Zit je maar. Cool boy de Corcaigh. Neil Martin. Want de team, gelukkig hadden de team wel een vaartje kunnen changes. Dat had een kon gaan in de eerste. Je wilt ze noemen Chuck die na Carlin wel van team. Carlin pass toch in de Georgian pass die gewoon ready. Dan is toch je Keen Riley al is tegen is. Keen Riley de taal, dat valt niet dat Keen Riley. Agus kicks hier de stap gaan, dat komt de Cavan. Agus in de spel, de shot op een warme light doet met die 3 goalien. Man shit, point shot, dus Fátharta wel toegal in garage, maar Ciarán is toch nach mijn stroe de kant dat de draast dan wil een vaar kortie wensje, vaar een nieuwe ding dus een kortie, maar dat is volgens de talen. Agus tá Corcaigh á chuide agus cheapan siad ceapan clog stoppa tá sé stoppaí tá clog stoppaí ag 53 híine má haigh tú leat me agus Kingspan ag chunta an Cavan fan an clog stoppaí go dtí main tím nuair de sé a chosa agus gar winnis go méid túsach leis an nimmer tíríist is dóilem Garrod má Ciarán le hí an fixír seo a thógáil agus le hí bharna leidú go dtí trí chúirín agus tá sin dínta a dhéad agus tríide go séide go tálan is. De man people van nu Arjen hebben we schuppie, man toe koppelen puntje van daar vrienden, maar ik doe laat met die maar ons toe omhoog. Dus die al Martin reed die denk ik, want dat Brian Hurley, ik geef me gevaar. Brian Hurley, ik is Cabhán is hier te sterk. Cabhán is Brian Hurley geef me gevaar. Ik zeg Brian Hurley geef me gevaar. Je hebt Roinn die hurt, dus dat die in de shit heen. Ik Cabhán tá sé an hallar a tíú heile an fácinis. Í me móteteach mar lá thosaach ní tá sé tíhile. Sé táán, sé go Corcaigh. Cabhán. Ní bhíocht dhéanana na Peile tá sé Corcaigh bud amháin eile. Idir bhil chun tí an seo bhfuil seansa scór bhuiir. Maguire is stach an seo go dtí Brenn O'Driscoll eile stach a méle chola tréile se puinte tá sí blocáilte agus is Kicar go 2 méadar a bheits an goch chun de Corcaigh agus céthógtas sin cáinte well stoigh go Beo Roinn na thuair siad amach leon cáinte ó thógeal Beo Roinn thógtas sin cáinte stoigh Bé bhí ceart go bé ach Tí go sciúpaí ag dún trasna go dtíon Maguire a leis an seo ina sríist agus í fáilte ag Leo Mahoney. Gan sin leis gáinte Sean Welsh ceán áisteach sin agus cholín eile fáilte leis Corcaigh agus tá an bhar na méadí ríist go dtí cead a cholín agus an puinte sin agus puinte má an sin fáilte go bhar bhfuil i bhid a dóige Sean McDonald. Tí ceamach bheits an go Gary O'Rourke. Mac Kildir a choláir na páirte. Bistú dús, fáilte leis an seo ag chun de Cavan, taistil le thug go léad a chéile. Fácna rá chaile, Dimi sí machchas a bháláh, Kingspan go Corcaigh, tó tí sciúpaí bhúil se Allianz de réid, leanan se réid, tugann se an passan seo go dtí Rory Dean leis an bell, tá Rory Dean sáinní, tá se riail bunta se tuí an gúlbáidí, tá sé Sean McDonald isteach sa spás go glóteach an se go dtí Colm Callahan is i méle bhfuil seansa méle hol bhíon pascin a líon slippersta an seansa scór go fáil, tá sé head dastan in sin agus hit sin díróid bhaíocha se head dastan in Cabhán leis an buinte sin ní teo bhád istim chu buinte sin fáilte Cabhán me cíte go bé Cabhán tá an sé go dtíireach agus an buinte sin gur head dastan agus an bharna médí ina sin íist ag Cabhán ní te bhád istim tá sé stíos 8 go 3 chuúlín in na fórne ina sin íist agus an tíceach tá gortú John beachach a clog stoppaí tá go stoppaí tíceach le bóla fear chur síinte Corcaigh a chuidéad agus
Great to the current dish, Nima Kings, Kirta on, big bit, Faldor Port on, because we made a bit Colin McCallaghan at the in Chin. As I can't go over there, no station, he reached. I should take the map layout, a whole girl, shock of any seeking market to go like your work. Shavy on. Colin McCallaghan, take him off, Wilton, Traston, Kiki, Wilton, Keen Riley, go on the Cabhán, and sits on the Tráchtaire is hard to do with Fátharta, that's a foul into Keen Riley and Chin kicks here talking the shop again from the Cabhán and Allianz in the short one look see 14 joy Ciarán Brady Tráchtaire with Dee McKiernan agus Willen Session Nuna the well looking for Kinnishis that's a spot of in the country with Brady when Ed Brady will from Brady saw what's in Brady Lani at the end of Chin by Nedal of Point or less the shit Sony Slicky Sauce which is less not also Mohadeline Timo Gulsnow, Garrett McKiernan. That's a non-point Bolton Noon and Charity Shaggy, Marlock Park, James Smith, the staff responsible in James Smith teaching, Neil Hall and Corcaigh at the Tala will fall in Ted or Lapsa over the Tala, then Rachel kicks here at all, go her cut as she told you Skippy at the T Shag and Falking Sean Brady, Tencha Trust and T well looking for Shop in the shed and noon at the T well in the see Chris Oak Jones. Chris Oak Jones, Chris Oak Jones go for you finish here. Garrett McKiernan on the year. We'll take Chris Oak Jones to start the and Fátharta to start Cavan Mahoney and Carla Tanslip to the Carlton here for the Cavan Mahoney. When you are mad again, we'll see this thing. But she's in a move style. Went for a chance to get past the hook. Chris Oak Jones up the hook. And the San Duro, well, maybe the Doctor Allianz shots the tension up with the move. She came out the bubble. Fátharta head about the hook. Gabby O'Rourke and a bully heat shot. Oh, Tráchtaire was got all long. Matty Taylor took a chance passing shot with Sean McDonald. McDonald and Roinn Keane chance of scoring by the dash. Matty Taylor saw you can't take the goal start. And no couldn't share the year in shot. You see fight to be the chance by the force and shot up Sean Welch. The hard like Sean Welch. The Shimi O'Rourke tangle ball late and just finished Gary O'Rourke. Had the shot in the map that couldn't Cabhán and he leaned again past the horse. Maraskila Shafadi. Skillen Shafadi, Queen Bedabu, Tom Crab, and the Shagoma, and I did top kicks here, Stafford from the Cabhán, because she did the Mugolini camp, who made her holiday well looking forward. Agus he thought he could skip the shot in Cabhán, Allianz at East. He in the tish still in past the horse, Tarnish, Agus Bertha in the Crow, Tarn, you heard him our lock party, James Smith, can't more meet the hard Stafford. Agus Johnson had it last on the She had it last on Corcaigh before the Can audience in the Stan Varna, Lady in was in his good head of holy in the east. Head of holy, Domhnaigh, a carriage with the on, was the heart teddy, and made the Gully, fantasy glyph in the machine. She came out finish. Mihal, Martin, Rachel, he can't show Hogan. Achanyin een richting. Willen ze Ciarán wil ze maken nu aanraken team dat team hal gefaakt dat ziet hem nog te maken de team niet dus dat kan er gewoon in kans. Je die haar nog een beetje cool. Je de haar nog veel mannen een beetje afvinten. Ach zo goed niet erin staan. En je hoort wel te sterk zijn ze fouten is dit zo goed niet kunnen gaan. Dat je met Peile aan daar die wil te doen in zo die Keen Mad is sterkste sport. Wil te go hard je wil een kansje als je had het last dan had het cool in alleen als je het warnen en zo die die cool in zijn punten aan daar zijn vader stoling met Corcaigh voor een kansje fresh in die en van vader had ik gezegd de cool zo professioneel zal maken wel. Is er niet te gaan. Die goeie natur, den nog met Guglielmo, maar zijn Fanta is een glyph op de figuur. Zo gaan we niet zieken maar. Die moet zich al wat zoals nog. She took in Skippy, that she took the east holiday to all of the fog. Go on, what's in there? If Father Shrink back from the home and the steps is possible, but the chain concha, the step of the back contact to Corcaigh, the male of food, and of look at Father Shrink, and you'll call the here, the shot with him up. Then we took her to the one, Elegance in the year, Jacob Shoot, or along in the good English, get the innocent shot, as she gave our contact, as she be not just good, tell you heard the towel, tell you her coaching, Brian O'Driscoll, Keen today, and Aoife Cassos, come right to the rock, Shaheen. Stach is in de chef is een kaartje
the Cavan rag rugshe nisa year in the hall loon on the shed year in the hall loon well you chain a rag the rate to the house all should the see hashtag I did him already east we want general met Phantom in the Magdalene machine agus tíad go clufse cíochtú bhealach Babhta an bhfuil ar eiste Corcaigh agus í fáilte Ian Maguire a taistelis pas lúil an teag í Roinn Maguire a gáil chun Maguire a ggéire a duna cínte a bheitchan an puinte áile amsú agus tá sí fáilte ag an lúil an teag sí fáitinis ag Rory Dean a gáil chun cín Rory Dean cahaló maithin na henna tíimthá Rory Dean go fóileach a eiste dío maithin ag béal a chóil seanta scór an bhfuilte go maithin go háir agus eile draslan agus cúlín a háir in sin go Corcaigh agus tá bharna I ríiste amach go dtí céad a chúlín tá Cian Madden I gimach go fáirt agus tá Roinn O'Neill ó libir I deir I tíocht isteach an áitiúd Cian Madden I gimach go fáirt Roinn O'Neill iste sin mar atá bainisteach Corcaigh fíor gan bhartaí bhliain cén táma tá fanta Ní an mór ná sasta tá Cian Madden go sé tógtí go fáirt tá sé tógtí go fáirt agus I cymach le bwleg Maguire. Ro'r gyda'r ro'r pan argon tîm lun yn trafod ysdyn nhw's. Si ffatir eisiau cynda Cavan. Boreg Faulkner, Ciarán is yn bas. Bwyd y Ciarán sy'n ei gwydi Cillian Brady tiwch amach. Yr eisiau di Boreg Faulkner leis yn bel. Ciarán sy'n yr eist yn ysfrysyn gyda'n ail Carlin y tastil. Bwyd yn Roinn McTiernan. Roinn McTiernan achwyr o fyny lein I Beo. Ond y drill sy'n offeint. Tá sé go trí loáilíon tá fád hir an sin ag Chris Jones ú take ráis ach níl si glanta go fóil bainis tá si gní me Rory Maguire a tíocht amach tá go sin pass an óna sin ach se lábhan ní leabhad in a réitún min tin Cavan ansásta tá ní ruid ráis le Corcaigh réanús go sí hir an sin ag Sean Welsh siar a hain sin leis sin gánáí sin agus inis an pass isteach sa Spórt néidir le a lán tá sí fáte in sin ag Sean McDonald pass tuí ag McDonald agus seocha gan lán cholaí Daniel O'Mahony gal isteach tugann sin pass amach mach a ríist bhfuil bháin eile ag mach go dtíon lína cearcha 2 méadar I fáte sin seo ag Colm O'Callaghan agus Colm O'Callaghan gal isteach tá sé sáinní bhfuil bháin eile mach tá siad a gáil inis an áiteach gal isteach bhfuilte siar an seo go dtí Brian O'Driscoll nún eile tí bhfuil gan fáil cinis agus go táinse siar go dtí Sean Brady leis an bell go Corcaigh agus Sean Brady go dtí Ian Maguire dash in seo chud in Johnson good dí Mark Cronin isteach sa Spórt bhfuil fáiltíonn an sin de an réite go bhfuil kicksí atá go Corcaigh díreach tíiste go lína cearcha 2 méadar agus céthóchas an cánseo chuléana go le tríal as an áit áirí sin ní dul go bhfuil Mark Cronin beidir ó hóchasí tá chun é Cavan gortaí bein Boreg Faulkner agus tá clog stoppaí a ríist á bhhair sin an rial atá tugisteach bhfuil clog stoppaí na réide mar bei an tám ní na tám a gimach má haigh tú leatna agus an tám tó cí an réitúil agus tá an clog go bhhaid níos ána mar a bhíoch agus an rial sin bhhaid níos ána mar an rial sean rial a bhí an go go réitúil I bhí chud a thuirt le dína ticsí atá an go Corcaigh éanús Tá díorhuiigh Mark Cronin chun é Cavan tá mé brean hí tá mé am bheith Boreg Faulkner atá gortaí ní hé mar feice me sin iste herinín chúil hén agus Rory Dean a caiint le chéile fi a cínte agus an fear atá gortaí an lán cholaí sin Brian O'Connell ceart go leor as dúlam go méidir go bhfuil sé ceart go leor Nis cad íonas Cronin leis gánseo tá cloc réis ríist mar a bhíhfuil níl fós be ceart go mechanis mar tá nimmert le tosaí ríist agus tá chun é Cavan tuirtisteach anatí agus tá James McLaughlin tuirtisteach an áta fear a bhí gortaín sin an midachan Brian O'Connell Inis ní has an clog fós má go leat le ní has sé go méid an kicksíir seas do hí na tógtaí ag Mark Cronin díanach ar lína cearcha 2 méadar ach na bhí sí builte go bheith se cúpla méadar tíiste ó sin agus Brian O'Connell I gimach go fád agus seo chugann ina sin ní le réitúir sásta le chud a thuirt fós bhfuil
Ní sé sásta le ní sé sásta túsa chuile sin nimmert go fóil éanús agus chuidirnis nistá. Seo chugann. Six builte siar a hen sin leis gáin go dtíon lán cholí sinna Daniel Mahoney dascadí Cronin dhearbh díal dúmís tá ar scirdéisle sta mé hól tá sé sa scór aige sí builte go háda ag builte go Green ag agus fiúháin beidir tréad pí a begaile goach sé sa chúla ag tá sé sásta le na cholín agus gúil cholín atra beríiste go séna me go le idir gotéin agus lán am agus seo chugann Gary O'Rourke sé gicamach. Gary O'Rourke, pulling Gary. Oh, Tráchtaire Gary O'Rourke, starting Chris Hogue Jones. Chris Hogue Jones a start a chance to score a leg. Chris Hogue Jones go hard. Chris Keffi, Halchen, Kanchin, does she move? And for la, we shall Iskala Wakto, if we had it last on the hub. He didn't score 40 again. Kanchin found the score, Marvi. Not if he had not a good yet. She came up with it. Cool boy, the Domhnaigh and Mach and Lorna Park in Bistonus, but in Ashing Matty Taylor, Ciarán Hinchin, Goody Colum O'Callaghan, Goody Rory Dean, Elchan Keane, Rory Dean, got in Lina Carr, Gug Mader, Tanya Shear, Kicksir, a low, Kicksir, Hotige, Argus. Cronin a stoi hogs in Cancha, tá sé tíidechaiste sa gghearcail beg ní cheacha me chéin stróid thurbe in Cancha a chud heidir deasnan agus tá curca cíimhfuil athhuile a dhéana trónóna seo tá Conor Callaghan le héachtasteach a stoile. Conor Callaghan nach leanana mu dinimert agus kicksír díireach sa slua beg, tí mugan slua beg agus le hí Cancha hogáil cé lech Mark Cronin an se anna bharna chusúil go dtí sé chúlín i ríist. Cumid, hedíon sé le het, leanna bhfuil in spirit chuiréanús agus ceach na chéin stróid i Canseach a réidir nastal le bheith féral tí builte go hard ag tá na muide brandhfuid i chéile an Canse ná i dátáí agus tá sé chúlí idir na fórne náid fi hína náid cúide agus chumúment glán fanta idirmitéine agus lánáma náid fi hín na curca náid cúide ag chun dé cháhain si ceach builte mach lána páirci Bistonús fáte leis chun dé cháhain seo chugan ríistíad Ciarán Brady blockhail tínta Ciarán Brady achta sí fatí Faulkner ag Faulkner an núna a tíhfuil inis go dtí Cormac O'Reilly ceán mór isteach mé le chúil ceán anna chuntóirta bertú gona corcaíil na tróní sí fáte éana chutá a líorthid ar a tála lábheach ag fan óhain ar a líorthid ar a tála tí ceach a bheith an go churca go seach gannach le curcóin go duine is cedíon sé le seo tá sí fáte bíon driscil ar a tála fáil dín a réitúir tí ceach a bheith an go churca. Níl Lártan leis an líorthid, Ciarán níl Lártan leis an gáin Tony beg siar gotí a chumradaí sin builte trasna go dtí Sean Brady. Sean Brady a taiste leis, Sean Brady a bulanún inseo go dtí Sean eile, Sean Welsh Sáinní, Sean Welsh Sáinní Cilín Clark builte nún inseo go dtí síte. Driscoll a síáilte le seo chugann Cormac O'Reilly a isteach mé a chola bhfuil seans a chol gohíisiil anna hábhail is le héige ghóbáide anna hábhail le Mícheál Martin agus Mícheál Martin anna hábhail le fátaí de sinnéige agus bhfuil Cilín bhfuil gortú tarlaí seo go Cilín Clark agus tá is dóilm bhfuil gortú tarlaí agus go dastín cóleismhaid agus tá Tá Sean McDonald chuirca gimach go fád tá plumstop í ríist mar tá Cilín Clark ar a tála tá Sean McDonald i gimach go fád cinn seo agus i tíocht na áid siúd isteach tá i fi is i cehead ní is na Rory Dean an Fátharta na marceta céile sé Conor Callaghan táiste sé go dtíireach tá Cilín Clark imí go fád ó tá sé gníime na rusta ní má sin gníime na rusta tá kicksír inseo ag Gerard McKiernan bhil an annaí áil áfaointe áil bhfuil sé Gerard McKiernan in na gasa sí iste dóilm go gasa tá seán ar i drasnán an áfaointe sin so seachta céna cholína duna fórne ríist tríú méad agus 20 second tá fantanú mar sin agus ní bhfuil sin mór an acab sin bhfuil tá Peile fáte go méid céanna fáil curca tá an réitúd fannach go duine cín teile isteach tá an clunstop í ríist agus tíochtta isteach go chun dé chábháin na Babhta seo tá Luke Malloy.
Luke Malloy is the Yekim Keta Imi, go far Keta Luke Malloy, Jackie Stefanos. Agus, oh yeah, she Fátharta Gorty early time Nishna, Shine Fátharta Gorty no Farbocht, Gideon Clark, near Shawad the Stib. You heard that the well looking for Corcaigh for the John shot, and she fought it. Colin Callahan, the national sports hero Roinn, because just so she shot, as she Roinn, top birthday score on the year. I should hint her, and you heard Wilson Nolan and Chocody, Chris Oak Jones, Noon piece of Bagel and Chocody, Mark Ronin, Ciarán, you know her back a Shelley Bachanel, Eden Bellinish, Tashi and Shaw, Conor Callahan, a Bull Noon, with the ومهني كهلا مهني شان فكين ينشيد أو غني قدينا روري مغواير ليش يهود روري مغواير نونا هس روري مغواير له قتي مارك رونن كيكي بقشتاس سباس تهني كيكي صار والشيرية ما تاشي قلتلاش كنت خاوان نديش تقلا غني قدينا تاشي قال شكل اليوم مسألة بناكم كان يهود ماشين هنا كب تكسير شاي جرود من كيرن ستاشتلش ستفعل لقرتي فاخر تا ريتود بشراغ هشغل شير لشكانشن استاشا سكت شير نيلا قانون ميت فانتا كركون كين لا تدخولي شخوغن كنا خاوا نغلرين نسي ونوانا لوجد نانت هذا ولا شوت تشي وني هودك شون ماكوي تراست ودي جارود ماكيرن نيش كدي نيش جارود ماكيرن تريل شكام وميت هارد قلت له هارد قولي تيكو جو قولي وام فوت اجر سنش نيل هما قولي ناجي نيجي كنا ناجي فيه نقصان يجي شو اللي كده ماشين سقوف فين بيدنا ترى فاضل أخر يلا قولي تنومد أجلس خوك سكنديك فانتا نومد أس خوك سكنديك تا فانتا إن شاء بين شلب إن شاء هذا بتابخ شلب هذا بتابخ تانشي كمان قلت قول بارب قلت مود شنو يجي بحالك فاخركم بشوفك كركو غلين ينسي تكسير تاعكم قلت نون شاطان تمام بيلز يفانتخ نومد اگه شوفك ينشيد اغني قدنا كان كالهن لشنبل كان كالهن درشن باسن شوت تكن شيء دي مارك رونن فانشن ناشن فيلم استكن ان شوهيبي نايل لوردن قال كين بس مولتنش كدي مارك رونن نشتاس سبوسن شوهنش كدي كالهن اگه شوفك كالهن قال كين ودي براين Driscoll Turtse is nach een show die die Callahan als van team Banchero chin hier en Garrett McKiernan hard caution dit en Garrett McKiernan als je kort Garrett McKiernan fashion voor je zo zijn van de Cavan en valt in de show ik zie het aan ja dat ze de rijden de shot en die men kan maken die van dat ook secundair als die worden de vrienden is dat zo spaas die worden Garrett McKiernan al en hij per Jan zit de gimmer te doen dus die Gwynny Mon Peile yn ymwyr ag y sioch o gwyn cwm dde chawad cael mor mynd y hord ysdach am eil o chwyd i'r hwys i on hwys i mw cys i gyda mw agos y fforil agos ta yn bwa Corcaigh yn sio agos y bwytag le pwyn y wan y ta y chlor yn sgôr yn sin nod y ffi hun yn nod y ffici Hima go nod yn nidig yn ei nod y ffi hun y fi on nach beth yw'r yn condir sy'n cynnal nod y ffi hun yn ei nod y ffici sy'n eich i grych na se chlor yn y sgôr ac stwyl sy'n nod y ffi hun yn ei nod y nidig y fi on Siap yn gybynnu yn sgôr dyd y fi yn siop ac sicl yn wyt sy'n ffi sy'n hun yn ei ffeithio sias, gos oedd yn eto on. Agus go pwynt o'n i fi atro. Ond ta sy'n cart, ni doel yn gwyd sy'n cart. Ys doel yn gwyd nod i fi hun na'i nod i nidig o cart efo. Ia, ta clor yn sgwr, cwyd i cart yr eist yn ys. Nod i fi hun na'i nod i nidig o glof fwynt y tafwch da tuki leho bai Corcaigh sy'n bwyd agos yn clyffa sio tuki agos as y wale as Cavan yn sianwn y sian. Mar sin yn bwa Corcaigh o fwynt y Sraith ac yn siwd agos ydy cliach nhw'n siarad o'ch bwynt nod i fi hun y Corcaigh nod i nidig cwndau Cavan ac cwndau Cavan fe sydd ag gicel hyn gychol sy'n gylio'r siansni ond sianwn y sian. Ond sgwr dere o notcha sy'n ei Kingspan Breffni cwndau Cavan Corcaigh na bwyt ydi o chwlin agos fy Corcaigh chwlin agos fy na fi hun cwndau Cavan ni gwlin deg.
sé géan scór all builte go hard Curly an cansin a casa bullet tree ball agus sé tíra had it last on the chéad púlí gun clip in chance go mór tá cíntar up ní réna sásta í bhla builte go hard is builte go púlí ag mar a handig staff agus sin an tara me cuit the fork on him trail the shit and score shot with Tig Brian no Driscoll on agus áchúní agus go tebal tá gun stúa trail sin can shot tí mugan stúa go hard tá sé de brand wedi chéile tá sí head last on dara puinte mo haige tú let me áfinte ó sí stay Hurley tá sí fá take Hurley as Cadinus Hurley builte go hard ag Hurley cecha bhfuil canchin tá sí head last on Cólí nóáin as sin Corcaigh alchan lís se de Matty Taylor inú na chuil sin canchin go dí Chris Og Jones agus Chris Og Jones le puint eile íana be Chris Og Jones atá tá sé sáine réanús Chris Og Jones a bolla dínta go mai Chris Og Jones agus puinte glóte Paul sé mé le hol chance choleige bud go hís anna háhail go gólbáre anna háhail en fada go gólbáre puinte fáte Chris Og Jones a díal dummies a géile bud go hard a Chris Og Jones bhfuil cáil has an anna hólín Chris Og Jones í lé doubt nach bhfuil gúgus í builte stechan Jones chance beidir a scóráil in seo bhfuil go hard ag Sean McDonald cecha bhfuil canchin had it last an is áchúí ní chéile chur a chuid siar a hain se sé canchin an dá puinte seo tríalte go hard anna hólín áchúlín James Smith in sin go chance a hólhín pascin a lín slippers an chance a scór go fáil tá sí had it last an in sin agus hit an díróid mai a chuise had it last an callum a han sé tímo ní dóilm gorá sé tímo gun stúach tá sí had it last an Cormac O'Reilly a fuirí cánáí sin agus tá gárna leidín cín madna steach sa spás bhfuilte go hard cecha bhfuil canchin tá sí had it last an agus cúlín eile sin a gárna na sláidí go dtí Dierbh díal dummies tá sé sciradíiste sti mé le hól tá sé sa scór aige sí bhfuilte go hard ag bhfuilte go green ag agus fiúháin beidir sé Ciarán tríal sé cámó míid de hard bhfuilte go hard ag Cólín Stick Joe Cólín fáilte